ओजा अखोगी हौजिकी अखोगी सेंसस की मतंग से सेंसस की मतंग सिदा ओजा मसी सेंसस सी हौरगनी हाइरी दुमकपु इन्फ्लक्सिंग लाइरिबा इन्फ्लक्सिंग से खंदोक्तना सेंसस तौबा जे इवन हौजे हौजिक थोइलु थोकलेबा कॉन्फ्लिक्ट सी मक्सु अखोगी इन्फ्लक्स मयाम अमा हेंजिलपना मरु ओइदना मसिना फंब चनबदगी फंबदगी हिप्प चलकपा हाइबदगी फिबमदु लाकपदुनी अदुमपु हौजिकसे अखोगी इन्फ्लक्स पांगथोक अखोगी इन्फ्लक्सिंग सी खंदोक्त्रङैगी मांगोइना सेंसस पांगथोकलगा अखोगी डिलिमिटेशन तौबा हाइबसे अदुकी मतिक मसिसु अखोगी लाइरिबा फिबमसिदा काइबा मलाकदबा ओजागी ओइबा मोती मसिगी मतंगसिदा करी कमाइन थम्बिनिंग ओजा आई नोसु दोगे ताबिरबा पुनो पुनो को नजरी सुमी अखोई एंकरना हंबिरबा ngasiगी पाउचे सेंग हेडलाइन कानरेबगी वहंगसे अखोगी सेंसस हाइबसे अखोई याम मरु ओइबने अखोगी इंडिया की ओइना सेंसस असी अखोगी सही तरह की ओइना अखोगी पांगथोकपने अहानबो ओइना पिटिशनर पालिंग मतम इंग अखोगी 1872 दी पांगथोक हौगिबने हाव अदुबो होजिक ओइरबसिदा करिनो होजि एंकरना हाइबिगिबदुनी मणिपुर होजि तंगुले जादबा कांगकोंग चाइबा अमो ओइरी होजि अखोगी आईडीपी अखोगी कनो अखोगी मोइ इसिंग हुपुरि थोइमु तोंग तोंग दिदि केमदा लेरी भाषागी मरमदमदा मणिपुर की मयाम सरोक चसिन तौबा ngamdri अखोई बफर जोर अम सुदे जोर ख्वांग कोइदुन लेरी पुनमक्से अखोई मणिपुर से अखोगी लेंगाक सासन लेत्रबा अबगी फिब अमदा लेरीबा ओइरियबा अदुगी मगदा अखोगी बॉर्डर की ओइबा अखोगी सरोक सिंग असेगी अखोगी मागेसल तौथोक्तना फाइनेंस सागे तौदना पेंशन खादना अखोगी तहौदबदगी बितो मेंसा क्याना अखोगी मणिपुर चो इफेक्ट तौस चखन मदगी खुंदा लाइता खिदना अखोई मणिपुर की सिंगी डिस्ट्रिक्ट खरद आयामबदगी पॉपुलेशन की ग्रोथ से तुरे हेंगतन लेरे हैबसी मयान पुथोगा ना लेरबनेबो अद मणिपुर की ओइरबा फेमस है करिनो हैबसे अखोई भारतीय लैंगांगना मयक सेना खंगी अरुवा अखोई मणिपुर की ओइरा पीआर गवर्नमेंट जो खंगी अरुवा मणिपुर ओइरबा मेयागी ओइरबा अखोई एमएलएसन सु खंगी अदि मुना खंगी न खलेबो अदबो सिगी मतंग किदा अखोई इन 2027 दा अखोई सेंसस पांथोकनबा यूनियन कैबिनेट आया पीखरे अरे मसिंग मतुंगिना अखोई स्टेट अमसु यूनियन टेरिटोरी की अखोई गवर्नमेंट सिंदा लखोट पेबा थबक से लखोटबा ना पीखरे येंगुने मणिपुर ओइरा फेमस है अनाबा अमाची हना लायंगदमनेबो लायंग फरगर मागु तौना अखोई मणिपुर से नादना हो हाउ काकप ngam लेनेबो इंडिया की स्टेट सिंग मनुंग दा खंगिनेबो अदु इंडिया स्टेट इंडिया बुंग लेय हाइरबिना मणिपुर कोनसलेबो अदे कदौरे अदगी अखोई ममांग सही की अखोई डिसेंबर अखोई ट्राइन थोइदा यूनियन कैबिनेट ने को 2027 दा अखोई लायंगा की सिनबा थुंग अखोई सेंसस तौने हाइबु दमुता रुपा कोटी लिसिंग 13 को साथ्रेट अखोई तरानि पांगा पॉइंट कुनिपान संग सक्सेस की तम आया पिखरेबा काथोनमुता ऑलरेडी लोइना मोदे सेंसस तौदबा यादे हाइबदगी सिगी काथोखरेबा अरे सेंसस की थबक पाखत पदुदा अखोगी यंगो मरी लेनबा अखोई डिस्ट्रिक्ट सिंगी अरे अखोई इमिग्रेशन सिंग गी ओइना अखोई बाउंड्री सिंग असेगी मैं अतै मैम जी विलेज ने सिंगबा पुनो पुनो बाउंड्री सिंग असेगी मोसिगी गक्सन सेना थमनबि सिजु कुगी थोखरेबा अखोई फ्री स्टॉक पोर्शन दो थमनबरेना अदे हुजि ओरिस दे मसीदा अखोई चीफ सेक्रेटरी अदगी होम डिस्ट्रिक्ट की ओरबते मैं पुनमखरला लखुम थोबा लवदबनेना नोटिफिकेशन थोखरबनेबा अदुदि इंडिया गवर्नमेंट लेपिबा थोंग से करिनो हाइबदि सही तरह की ओइना अखोई सेंसस तरुपसि काइदना चथगनी अदुगा मणिपुर तौगनी हाइबनेबा अदो मणिपुर हुजि कान तौदोनो सिनि मणिपुर तौगनो हाइबसि मणिपुर सिंग मसुंग तम अनिमक्सिदा अखोई संग थोक चरंगसिन तौबा याददना अदु अखोई लೈ लालो इतिक्लेपी अरे होई एशियन हाईवे चटपंगमदना लेरी अरे याम फिओम लेरीबो अरे सिदा कमाई तौदरा अखोई मिकोक थिदोरिनो मसिदा मिकोक थिबा तारगदी अखोई कहाइन अखोई परखा तौबा तम अनप्रास मिन हाइदे को नोट तौरगा परखा पास तौबदो अदु फिओम याम सिंगदबा सेंसस ओइदोरिनेबो अरे मरु ओइना अदु अखोई सेंसस तौबा हाइबसे अखोई इनुमिनेशन नेना मिकोक थिदोरिदो इनुमिनेशन हाइबदना ऑफिशियल ओने सतो मिकोक थिबसिंग याउदोरिनेबो मिकोक थिबसिंग जे इनुमिनेशन सिंगरा मयुमदा संगा कासी संगा मी क्यानो कइनो हाइब थिदोरिनेबा अदुम बाको इनुमिनेशन ओइदोरिबो मिदो कना ओइदोइनोबो सोसान पुदना अखोई मैतेगी ओइरबे ऑफिसर मा इनुमिनेशन हापगदा संगम दोरिबरा अरे असोंदगी संगम दोरिबरा सिगी अवाम लेरीबो मादे जुमदा मी क्या लेरी काइदे काइ लापनो चाहि क्या मागे दु तौबनो
thiraga fajana tawdori neba adu gumba ko numeration oiduru miduna singda satpa ngamdore bra singdegi hape ha kapopi da hape khalo susan budu pesana hape khalo ba mana ko gi chotam bakte kuma gana ko gi ba do ngamdori bra yes shi yam lui ba adu traga moksagi ko chane bin haiba tawi habe de ko ko village chik bu amag gi torugar mo gi hotel am da phama ganda village chip tara ko gi mi silei na blind thiba gi ma cha gi ba ju lei habe shi haidari ne ba ta shekna ekta karo ding ma khok gi mok da horo kan kaino habe thi de bida nang kai de la pon si to no na gi de over ne ko me shi to ba du le ba ka thi duri ne ba at ba shi pun bok shi phajana taw ma tam da ko gi sak charam dai khom dai da ko gi ching khap to ga phoman khatu ga why kapto ko badam do asing ba sing uyo widna adwa to ga asing ba indigenous people kana no hybrid indigenous people na tragadi maribak nu shiroi maribak thuga ba honra gani indigenous people uragadi maribak bharat nu shigani adu manipur nu shigani adu hybrid shi khala ga mani mi ko thibi thabak se fajana india ga me ko ma se pangchok pi ga da bane ba adu ko manipur di hujik mayam long dori se mayam long dori mayam je to bo ya roi adu atu ki momang da nrc ma to biu nrc se fajana to biu uragadi loin ma khado khragani illegal immigrant kana no अदुगे अखोगी आधार कार्ड ना डेट ऑफ बर्थ अमा पान कार्ड ना डेट ऑफ बर्थ अमा तोंगा तोंगा चाही अनिरक पोकुंबा तोंगा तोंगा साजिनबा मैम सिलुनो अखोज लैरेबा अजे करानो लेंगाक्सिगी ममांग मुक्ता दनेबा अदुना इंडिया ग्रामीण मणिपुर ग्राम मणिपुर सिबो इंडिया की पपुंग फाबा स्टेट अमनी इंडिया की नी इंडिया सिटीजन है हाइबो रगदी बिकोक थिबजरा लान थोइबा कोचाई जारेबा मफम ममदा बिकोक थिबा हाइबो सिदि सुमो हेबसे भारत के प्राइम मिनिस्टर अदगी प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर लोक बन लोक खंगमनि मणिपुर ओइ फिम से करिनो जे मु खंगमनि आबो अदबा सिदि मजारो अदना से मयाम पन मजरा कोगी खोंजों चंगसिलकनी हाय अदुन नतनि इलेगन इमिग्रेंट मयाम चंगसिलक बदिगनि मणिपुर अखोइ होजि करिगिनो अपन बसक्तो मणिपुर की थुगा इंडिया दिगा निन खा तमना सही लिसिंग अनि हुमगी मगी वरगी पुवारी लेजरीबा इंडिया दिगा हाउना मिखन दौरिबनी कन्स्टिट्यूशन सेमिबनी सनब हौरिबनी अदु इंडिया दा कोना मस्जिद मर्ज तौहिबी वादनेबा अदु गुम बसिदा को इलेगन इमिग्रेंट जिंगिना संगसिल लगा जुमजांग होना काना बो ओनखरे अदु मणिपुर का दौरे हुजती मोना सेपरेट इमिग्रेशन फॉर्म ऑफ इंडियन टेरिटरी को दिस इज सच लेबा द सेमगबने हाइगलेबा सि करिगिनोबा सि मणिपुर से की मणिपुर दा लेबा मयाम सिदा की मणिपुर हाइबा मक्तै हाइबा कम्युनिटी सिना मणिपुर की मक्तै लेलमा ताने हाइबा अपन मसक्तम काबी आरो हाइबसे दा लैये बादन बोरा असोमनि संग पमिदुना मोइदे सेपरेट इमिग्रेशन पिओर मरेबा मणिपुर से नुसिदब ngमेबा अदु गांगै बेजो कनानो हाइबसे को इंडिया गवर्नमेंट जो खंगिनेबा अदु हुजिक फावा सही अनि या सही अहुम फादरबा को मणिपुर थोइबा को लान इरांग से नसि फाव को पर लगानो लुसिन मंगमदे अरगे मणिपुर की लेंगा लेयगरसु बिहार लेंगा लेयगरसु बजे लुसिन बगे को अब तो होना बजे मनो उबंगम देबा कांगकोंग साइबा मणिपुर म थमगा इंडिया के केटिव मार्केट बगे रोन बकथेन म ओय थमगांदा अखोसे थिनथानबा साउनहनबा खटहनबा अदु मसागे ब्रमदमना मासी अखोगी कनुगे रिफ्यूजी ओहनबा अदगी ओपोलिसियल अमदा फारा थमगे टाइप चपना अदुम जुम लेलेबा मसिदी याम चुमदबनी हेबसे अखोगी लेजिस्लेचर एमएलए ओरिबसिंगनो खंगदबनी मोना से शिकरिनो अखिदे गोबे तोबिरबेसे मसिनी अखोना अदुना आई बिकोक थिबा बिदि चुमी थिगेदबनी सही तरा गे थिबनी करिगुम्बा उसो ओम तोमो तरमी क्या सागदगे मी साम सागनी अदु चेंग क्या थोंगनी nga क्या थोंगने बजेट पादुरिनी भोट थादर जो बजेट किरिद भोट हैन मिसिंग हेम तोदोइनी अदु बिकोक थिबा मत मदुरा अदु असिंग बिकोक तु फजना थिगदा अबो हेनगदनेबा अदु आई हाजिने इनुमेटर होना थिजना हापना चंगदुरि दो अदु मार कपो बिसंगम दुरबेरबा सम हाबा अखोगी अम हापजना मणिपुर की कनुदगी सेक्रेटरी अम हापजेबा अदु मा चंगम दुरबेरबा संगेन खरो सेक्रेटरी nga khanda ma maning tam ma yana khan pa chaga si karano si kaino abdu mana mating leina ade ba thona duty full pakchok ngam duri braba adu ma hemang pa il taradi DGP vo puri duty kam bida DGP vo pudro ko bang thadra DGP office thuari duty ade khu bar sakar lei na moi mangda nation hai wa chapang ngam DGD si ji lui ro ne ba se ati no mase khadaro na thadok bre ba no mase khan thadok ko ko mai yeng ge ne ba hey isa suza ipu su lei iben su lei imaji pa su lei khadaba ya de taxi khachere sakra le ba ni le ba ki run sob lo le ba tarbe bang ni hai na kana wai no tiam na to ro ge si to ro ya ba yes a si marak sida ko na
tek tek no gono jagoi sadra koi MLA mayam jingina vote ta koi dia to lega sem dore mana adu oidore mana ada oidore to leba jagoi sadra pungon jana sabjuna tawa hi to le le ba de jagoi sarga nan thu dana tu sin dana lebe film do adu film do le le ba basiri yak chum do ne ko jim bari census to le hali ba tam sidana akoi gi lega loi mayam akoi gi MLA jingina father ma ting le hagi de ba Bara sarkar na koi census to ne ha chum ko tang to bi gadam ni adu manipur do ori ba mai chai bani manipur gi ori de madu to bi ganu mai sak pu lo ko ba ana lo to bi da adu ko chuya ya ro adu achum ba census oi roi hai bi hai gadam ne ba ngasi kana hai da ge ba yes kana hai da ge ba ta bung to na ko gi hai bung chong da ta de bi ro na ni de ga chum lai ba moi hai ji ji ha ju ro center na hai bi sum to lo ja re ba ko ya je manipur census chum na to ja ri se mar kan ji hai ne ba imale bak bar se kan ji hai ne ba ji adra mi to bian ja ju khandok dana ari hai ji ya na han ba ge ko gi ming ju pan ja ro ge ha ne gi ko chi minister oi ram ba ma sa na resign to gi do ma thong na bu yam lai ne masa wono gat lai da hai ni ne illegal me ama to he je la bani atu gi district atu gi jum sa ra bani atu jum hen gat ba je man hai ra ne ba yes yes masa bang na hai ra ne ba masa bang na aku dia tu da ma aku expecting ngai ni machine pa gat le hero ni na aku da atu batang gi hai ni ba atai wa te ko aku ji suban hai ri yes yes border fencing gi kha ba lo jing da hajrak tana lai re na atu doctor ga han hadak moi na delhi sa du da mana nimit khare pa da ro to do border fencing ya tang illegal immigrant chakil pi to re ha gi si do mari le in home minister the pyramid kan mana airport ga udi do si do yes yes si ba na mo na phau do le ba amane ba du mana phau le wa du di ma ki makha da le minera me chabin ma yam du ko khil ha ya ina hai ai da to ju su ma yam ni he ai to ju chum ba lambi ni ai gi chirin nang nu na chawur pa yai adra sensor se ko gi manipur de ne ako to khrup si Mizoram da su Assam da su loin mo se miyam hu ho de gi sensor se thing gi ba loi lei gi ba adu di just sakhi loi lei ai pu to ke adu lei ba da ba to bi ra ga yam siang la hai ra ga to bi ba hai de bar tan ji ha ne ba bar si mi ko mi to mi ham chang ko chel ga to ro ko la ga di ya ra roi adana manipur mi to chang la khunda ba je bar mang ma sa o joi ne adana bar ne jem apun bar ha da manipur jaw ro ni na manipur nu si bi ho ba manipur gi illegal immigrant se me khaduk bi ide paper mam sing lai si adana seng na census to ji an hai ba ji hai ba ne ba adu ma tang da ko gi uchi ma kun chang do na ko gi MLA sing jina lei bugum to tali si hai ro ga di akoi kana ko MLA no hai ne discussion nei na ba da adu to ba da MLA sing bo puthok ngang bi to bi gnu aku khang ngam di hai yes yes aro khang ngam no thabak ti boina MLA ma gi ideal oina ha mo tam jini ngai pidam phabu oina mo to thabak turi kari no tarang ne sibang i ro ga thap oina puthok pi ro MLA labi semu hai bro MLA gi pasana ma gi phigau ro pi labi semu hai bro labi semu da mo to gi budget ta hab lai ne adu mai ki andra ma gi labi semu ma am dire takshin bi man oi ro jra ba rek sa chol hai bi na labi sebi uje MLA chemu hai pai pamar amri ko ising thaki sing pi waju MLA na ising mana kalagi ye de hybrid te ba moi budget ising gi kari no ka do hai dona matak ma pham jana mo da sarkar mo to takshin lo ro ga puthara ga si yam ga moi bane ba adu bo na moi de gi piga ro siam no na mo to do hai bi to hai bi te ba yam son gre ko gi myang gi mute oi ro sing se aduna ko na yam la le ko gi mikhal matam da su ko na madik chab ne pangsa thadaru ba madik cha dabdu uram ba miyam la ron puro khan bagi film do urak bagi mi film he lak pugum to ba adura census ki matang si di sorry nga pi ne an lai bak miyam musula sa chun pai bi re ba miyam gi but oi bi re ba ju oi bi re ba MLA sing miyam pur bok chap mana ba tai adura NRC hana to tho ga to ra kan da aseng ba loin ma ko gi immigrant ke miyam ko khan thuk ra kan da koi to buna phane he se bar sarkar amat to oina so ak se so sing imam mara pai pi sing ko re club sangsan sing are MLA sing ka te ma pon bok cha man ra ga ne achu bo kholo ja ko na bar la ga ta la hu ra ga ne adu to hu phane he se ai tham jage okay thagat chari uza